laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rrahmani rrahim. ɓe landi jiwo siko ni o heɓirano wona e dewgal sharia o wonda e nene makko ha e saayi o tefa ha o humpito ko hombo woni on gorko heɓinnoɗo nene makko o immo o tawtoya on gorko ɗon o sela nene makko e ɓeynguure nene makko o wontida e on gorko ɗon e ɓeynguure muɗum ha hewta ka o okkitire kanko jiwo on. ɓe landi ɓay innama on inneteɗo baaba en makko ɗon woni on heɓinnoɗo nene makko ɓay innama on ɗon o wawatamo okkitirde mbela haray ɓiɓɓe on ɗon jiwɓe ma worɓe ɓen inneteɓe bandiraɓe ma kotiraɓe e miñiraɓe on jiwo ɗon teliren e on gorko heɓinnoɗo nene makko mbela ɓen ɗon ma rewɓe on gorko ɗon hino gasa okkitirde mo o woye ɗum ɗon gasata fes wurimɓen ɗon hay e hunde ala ko humidiri ɓe ka bange sharia ko o janano e maɓɓe ko ɓe jananɓe e makko. si tawi on gorko mo o woni e innude baaba en makko ɗon newnanaka nde okkitirtamo haray wona goɗɗo goo e sengo on gorko ɗon newnante ɗum tawta ɗon kadi wondema suddiɗo wonata waliyo. hay si tawi on jiwo ɗon ko halal jonon suddiɗo gasata wonde waliyu makko ko ɓeetun gorko on gorko ɗon kadi ko sengo gorol makko ngol wonata woni baaba en makko ma koto makko ma miñam makko gorko ma bappa makko ma ɗum ɓiɗɗo makko gorko si tawi himo mari suka jano. amma kawiraɓe makko e sengo nene makko ɓen ɗon gasata wonde waliyu makko. na'am si tawi ko ɓen ɗon ne'imo ko ɓen ɗon dankitinomo ha o fewndi tiggede haray ko kamɓe wallitotomo ka suɓagol modibbo. kono noon si hewti ha ka humugol dewgal wona kamɓe présentoto waliyu wona kamɓe innitorta okkitiroɓe haray okkitiroɓe ɓen ko sengo gorol makko tun. o jiwo landaɗo ɗo noon fi muɗum o ala gorol haray wona on gorko heɓinnoɗo ɗon nene makko wona on ɗon wona goɗɗo goo e sengo makko okkitirtamo. ɓen ɗon on e ɓen yimɓe jananɓe e makko ɓe o andidira fes ko ɓe ñawore wotere teliren makko ka bange sharia haray si hewti ka okkitirgol mo ko almami on ma ɗum ñawowo on ko kamɓe innitorta waliyu ko kamɓe nodditorta okkitirayɓe mo ɓen. si tawi tun ko goɗɗo goo e sengo on gorko heɓinnoɗo nene makko woni ko innitori waliyu okkitiri haray dewgal humaki ɗon taho ka bange sharia. sabu noon no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makiri noon la nikaha illa bi waliyin dewgal gasata ɓawo waliyu haray dewgal ngal ala waliyu ngal sellata e hino noon oɗo haray ɓen okkitirɓe mo wonaɓe waliyu makko dewgal ngal humaki. hiɗen toro yo allahu yoɓan en mawɓe meɗen ɓen ko ɓuri moƴƴude e joddi ko ɓe suɓanino en neneɓe laaɓuɓe ha tawi ko e dewle dagiɗe woni ko iwɗen. fa jazahumullahu anna hayra ma jaza walidan an waladih wallahu taala alam. bismillahi rrahmani rrahim. ɓe landi si suddiɗo jibiniri césarien laawi tati woni reedu ndun feere fayɓe ɓen yaltine o sowito noon na yaɓum ɓe innamo on sowaɗo ɗon kesum kadi ko noon o gasete yaltinireede. kono noon ɓaawo on ɗon si o ƴettitoyi reedu tun haray hino hulɓinanimo mbela noon haray hino daganomo ka o acca ɓe waylita tetekol ngol hara o wawata sowitade hankadi o woye daganta ko hay e gooto nde o waɗata ko taƴatamo jiidi ndin fes. sina dey hara tetekol ngol tigi wonduno e nawnaare e ñawu ɓe inna singol ittaka ma hunde kaari si warra kani ɗum ɗon hino wona sababu makko ɗon haray wowluɓe ɗum ɓen siko anduɓe holniɓe alhaali makko on hino darte hino gasa ka o newnane ittugol konko ñawsi ɗon konko tawata si accidama e muɗum hino lorramo. amma noon nde innete koyo ɓe waylitu tetekol jibinaygol ngol fiwata bobo heɓu kamaro hankadi o woye ɗum ɗon on newnatake. balɗon ko o newnante ko nde o famodirta e modi makko ɓe ndaara no ɓe woɗɗindirta jiidi ndin mbela ko
ko sayiji ɗi ɓe yidata e muɗum ɗin ɓe darata hara wana ɗin sayiji e ɗen ñalaɗe tamƴinaɗe jiidi hino heɓo e muɗum ma ɗum hara ko poore hoykoy préservatif ji ɗin woni ko ɓe hutorta ma ɗum hara ko goɗɗum ngo ko aldanaɓe e lorra ko bonnata kadi fi jiidi on tigi haray sugu ɗum ɗon fof hiɓe newnane fi nettingol jiidi ndin pooɗidira hakkunde deedi ɗin kono on risque e konko hula ko wi'aɗa fi si o sowitike na yaɓo ma ɗum jowaɓo ɗum ɗon fof wona ko fellita haray daginanta goɗɗo waɗugol ko harminaka sharia woni taƴugol jiidi makko ɗon kan ko si ndur reedu heɓinoke ɓe ndaari ɓe tawi konko hula ɗon ko noon tigi woniri sharia inna ɓay tun wonirini ɓay tun hewtirini haray yo ndaare no kallorra ɗon pottinirte anditen noon wondema portoɓe ɓen e ayɓe diina ɓen ɓe jokki julɓe ɓen haa fino ɓe ɗuytira jiidiji maɓɓe kono ɓay ɓe heɓirali no ɓe faalira noon yimɓe ɓen notorali ɓe no ɓe yiɗiri noon e ngon sengo ɗon ɓe tawi yo ɓe ɗuɗɗin ɗi césarienne ji hakkunde julɓe ɓen on tigi haysi ko wawunoɗo jibirde no wowiri noon ɓe hulɓinamo ɓe inna ko ɓe tun césarienne wurimɓe newina fi muɗum haa tawi e leyɗe meɗen hannde e leyɗe afrique goo haray mo jibiniray ni no wowiri noon o yoɓay kono si tawi ko césarienne o waɗata o yoɓata hay e hunde laamu ngon hino fawtanimo dépense ji ko waɗete e muɗum fof fii tun suusingol yimɓe ɓen e waɗugol on césarienne ɗon e duñugol ɓe faade e muɗum ɓay hiɓe anndi wondema mo jibiniri noon jiidi makko ndin ɗuuɗirta wa on mo waɗali césarienne hay e nde wotere joni ko ngol laawol ɗon ɓe woni en e rewrande ɓe huutora yimɓe wowlayɓe haalaji meɗen yimɓe innitorayɓe ko wonɗen kon haray ɗum ɗon koko haani taskade wattane yili e muɗum fii noon konko ɓe innata on tigi ko laawi tati ma laawinayi tun o wawata jibinirde noon wona noon woniri suddiɓe ɓen hino serta e ngon sengo ɗon woɓɓe hino jibina njowo jeego hara fof ko césarienne harale kadi hay hunde e lorra heɓali fayɓe maɓɓe awa wona wonɗo wo woni ko tewtete e sugu ɗum ɗo wona wonɗo wo woni ko hoolete e sugu ɗum ɗo hiɗen toro yo allahu ɓeydan en jiidiji ɗin o waɗana en barke e fayɓe ɓen o danda en bone ayɓe ɓen wallahu taala alam bismillahi irrahmani irrahim miɗen ndi suddiɗo on sino wonduno e moodi makko e dow newende e moƴƴere yaha ha e saayi gorko on change o watta raɓɓinɗinade kadi ne makko o watta yaltude kadi jokkodira eɓe o hana jokkodirde e rewɓe si o yahi e ɗum ha o arti o wajama o inna o jaɓi kono ko ha seeɗa hara o watti kadi wonira noon ha o acca ɓeynguure makko nden e leydi o immo o yaara e leydi goo woɗɗude o wona toon ɓuri duuɓi ɗiɗi hara o ala e humpodirde e ɓeynguure makko nde o accito nden ɓen ɗon tefa haa ɓe humpito annduɗo fi on gorko ɗon ɓe innamo yo o walluɓe ɓe waawa humpodirde e on jongalle maɓɓe kono on ɗon humpita ɓe wondema oɗa de ala e jaɓude nde o wolanimo wo oɗa ko innata ko yiɗa humpodirde e maɓɓe fewndo ɗon e hino noon o tiggi e ndin leydi ndi o yahi e muɗum no wi'ira noon himo wondi toon e on debbo mo o tiggi ɗon kesum joni noon ko honɗum woni ko sharia newnani nden ɓeynguure nde o accito mbela kadi hino feewi ka kamɓe nden ɓeynguure ɗon kaɓe immo e leydi kaw accunoɓe ɗon ɓe hoota ka leydi maɓɓe wano Guinée ɓe ndaara no ɓe jokkira fi gandal amma kanko suddiɗo on si o lorrori ko on gorko ɗon accitirimo ɗon ni kon ma ɗum o tawi o wawata muññitanade mo hankadi haray yo o faamodir e mawɓe makko ɓen kanko suddiɗo on ɓe ƴettida feere si ɓe tawi solution on e ñawdigu ngun ko nde ɓe ɓortodirta e on gorko ɗon haray sharia hino newnana ɓe kamɓe waliyaɓe ɓen tortagol on jiwo maɓɓe ɗon woni on suddiɗo wi'aɗo ɗon si ɓe heeɓi noon feere goo taɓintinanaydemo dewgal makko ngal townitanamo lorra makko kan
haray dewgal no ngal ñiiɓirta wo ka bange sharia ko ɗum ɓuri hawrude ko ɗum ɓura yiɗeede. Amma fi iwugol kaw acci ɓe ɗon ɓe hoota ka maɓɓe ɓe ndaara fii no ɓe jangira. Si ɓe tawi ko ɗum ɗon ɓuri ɓe wondande e maslaha, ko ɗum ɗon ɓurata ɓe nafude, haray hiɓe newnani ɗum. Ko woni tun yo ɓe eto ɓe humpita ɗum taho gorko on, ma ɗum mawɓe e musidɓe gorko on ɓen. Si ɓen ɗon teɓɓitike muradu ndun, ɓe jaɓɓitike situation on e alhaali on, suddiɗo on e fayɓe muɗum jonnitama haqqeji maɓɓe ɗin, haray ko alhamdulillah. Si wona ɗum sharia forsataɓe accitirgol avantage maɓɓe e nafa maɓɓe fii mo haajaka e maɓɓe tefa fii maɓɓe. Fii noon konko janta ka fuɗɗode landal e raɓɓinɗinare gorko on teliren diina kan e jokkodirgol e rewɓe jananɓe, haray en wawatamo ñawde kanko gorko wi'aɗo ɗo on fii muɗum, sabu non ñawore tabiti wo ɓaawo nde cende ɗen fof heɗitana. Kono noon hiɗen andintinamo kala wata o ɗaynitor kun aduna hun daɓɓum ɗo, wata o ɗaynitor koye tuuyo hoye yewtay koye ɗo, kono yo o anditu o miijito sownowo fii ɗan gurdan ɗan o hawroyta e kangayka ka o maroya e muɗum. Ɗan gurdan ɗon wona fii balɗe ɗiɗi, wona fii hitande, wona fii duuɓi 10, wona fii duuɓi 100 ma wulure tun, kono ko gurdan lahara ɗan woni ko o naati ɗon e muɗum. Ɗan gurdan duumotoɗan pooma mo reeninoke ka gurdam hum makko daɓɓum ka aduna ɗo, o ɗoftinoke jooma makko, haray o mali pooma. Jokkunoɗo noon liddu muɗum, haray ko hoore makko o waɗi. Yo allahu dandu en nangande makko e lette makko, sabu noon inna akhdahu alimun shadid. Nangande makko nden ko muusunde, ko tiiɗunde. Allahumma na'udhu biridaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udhu bika minka la nuhsi sana'an alayk anta kama asnayta ala nafsik. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahir rahmanir rahim. Belandi suddiɗo on si o faalama jonnande mawɗo makko mbuuɗi modi makko inni yo habbito taw, kono tawa mawɓe ɓen hino haton jini e muɗum moƴƴetondo ɗon. Suddiɗo on ƴetta hara wona e dow duŋaye modi makko o jonnana mawɓen, on tuma noon o humpita modi makko wondema o warrini, modi makko seytinanamo. Wona noon nokku ngotum ɓe wonno, watti joni kanko suddiɗo on si o noddi modi makko o notatako, modi makko ala e noddude mo. Ko honno o ƴettitirta ɗum ɗon non joni. Suddiɗo on ɗon o waɗi ko o hani wadde kon, go'o tawo wallitagol mawɓe makko ɓen. Si ɓe haton jini tun e ballal haa tiiɗi e hino ko kanko gasata ɓe wallitade, hino waɗɗi e dow makko nde o wallitotoɓe. ɗon ko ndaarete ko mbela konko o wallitori ɓe ɗon hino lorra ɓe kamɓe ɓe nguurenden ɗon woni kamɓe wallitiiɓe ɓen kanko e moodi makko e fayɓe makko. Mbela ɗum ɗon hino lorra ɓe hino tampina ɓe ma hino tardina ɓe programme ji ka lorrataɓe hay e hunde. Si tawi hino lorra ɓe haray o newnantake waɗugol hay e hunde e ɗum ɗon si wona hara o faamodir e moodi makko. Sabu noon ko haqqeji maɓɓe ɓe fof woni ɗon, lorra ko heɓoto e muɗum kon hino hewtaɓe ɓe fof. Si tawi noon lorra hay e hunde heɓatako e muɗum fi konko o waɗi ɗon, haray dey hanana gorko on nde o haɗata suddiɗo on wallitagol mawɓe ɓen. Sina dey hara kanko himo mari toon feere ɓurde moƴƴude feere suddiɗo on nden e maslaha ɓurɗo jiccude konko suddiɗo on yi'i ɗon, haray ɗon naam. Kono si tawi ko fi tun haɗugol mo na fi sababu hay e hunde jaɓiniɗo, haray dey ɗum ɗon on labaka, ɗum ɗon on haana. No ardiri noon kadi kalandal konko suddiɗo on wallitori ɗo mawɓe ɓen ko e mbuuɗi fayɓe maɓɓe ɓen, wona wondema ko mbuuɗi gorko on o ƴetti o wallitori ɓe. Ko mbuuɗi gorko on noon o newnantake ƴettugol mbuuɗi hay e gooto wallitora goɗɗo goo si wona hara ko jom mbuuɗi ɗin newnanimo. Kono ɓay ko mbuuɗi fayɓe makko himo andile kadi ɗum ɗon lorrataɓe e nguure makko nden, konko o ƴettata ɗon o wallitora mawɓe makko ɓen balwurin himo wawi lontinoyde ɗum tigi, haray basi ala e muɗum. Ɗimmitel mum
ko o holliti gorko on kon wondema o warri noon ɗum ɗon kadi o waɗi ko o haani wadde ko noon feewiri ko noon labira o andinamoodi makko haray dey na e haldigal maɓɓe kono noon o tawi ko ɗum ɗo ɓuri feewude o warrini ko ɗum ɗo woni ko haani kon hakkunde aaden e moodi muɗum hara si o waɗi goɗɗum ka nder suudu ton o andina e moodi makko hay si tawi moodi makko noon seytinayi kono ɗum ɗon hino ɓuri ko o suuɗatamo kon andoroya nokkugoo gorko noon si tawi o seytini fii ɗum ɗo o felatake dey ɓay ko yamirore makko woni ko lumda na e ɗo konngol makko ɗum ɗon waɗa kono noon hino laba ka o miijitoto o yiltito o anda o suddiɗo ɗo dey ko suddiɗo moƴƴo ko suddiɗo laaɓanɗo mo o weltanomo fii ko o laaɓanimo ɗo kon fii ko o wowlanimo goonga on kon o andinamo noon haray fii yeeso yo o warru ni ma ɗum ni kono ɗum ɗon haana sabi mbinde taƴodiral haana addude seytane hakkunde wonduɓe haray ko wasiyotoɗen suddiɗo on kono o wawiri humpodirde e moodi makko wo si o humpodir e makko o toromo yaafuye o andinamo haray ko ɗum ɗo wanno si o waɗi ɗum ɗon ko fandunde moƴƴere o fandino wona yawagol gorko on wona diwugol keerewu muɗum o ɓurta reenade yeeso hara o ɓadaki kala konko hino sabimbina tikkere moodi makko hiɗen toro yo allahu ɓurtu en hawrindinde e sowaba ka huwodire meɗen e ka wondigalji meɗen wallahu taala alam bisimillahi rrahmani rrahim ɓe landi sonnajo on sino wondi e moodi makko e leyɗe o wonda e makko ton wa hitande e lebbi seeɗa moodi makko inna yo o hootu walagine hara noon sonnajo on yiɗa hootude sabu o anda si moodi makko yaawa yiltitade hoota toon kañum kadi yiitidoya e makko tentini noon meeɗi wonde duuɓi tati si tawi suddiɗo on wawi yiidude e moodi muɗum sabu ko moodi makko wonno kon e leyɗe haray ko honɗum suddiɗo on wasiyete e on alhaali ɗon ko nde o yewtidata e moodi makko o andinamo haray dey kanko o salaki hootude kono noon sharia ko newni ko lebbi nayi wata ɓuruɗon ko gorko on woɗɗitoto sonnajo muɗum on si ɗuuɗi haa ɗuuɗi wata ɓuru lebbi 6 wono umar radiallahu anhu happiranno yahaynoɓe jihaadi ɓen o andina gorko on wondema ɗum ɗon ko haqqe makko noon o yiɗa noon on haqqe makko ɗon yeebo si gorko on jaɓanimo ɗum o yaha o habbitoyo si o jaɓanalimo noon en wawata innude yo o salanomoodi makko hootugol ngol haray yo o ndaaru joni si o andi o wawoyay muññaade jooɗoyagol ton habbito moodi makko haa nde o arti wo ma nde o nulitanimo wo o muñño o tamƴino baraji Allah si o andi noon o wawata ɗum ɗon haray yo o humpodir e mawɓe makko ɓen ɓe famodira e moodi makko ɓe andintinamo dey wondema kamɓe koko o wonda ɓe okkimo wona ko accitire ɓaawo ɓay kanko kadi o yiɗanoyta jiwo makko ƴettede accitire ɓaawo awa haray kamɓe kadi dey ɓe yiɗana ɗum ɗon jiwo maɓɓe on haray hiɓe torimo renugol jikke ɗen e renugol ahdi ndin e renugol haqqeji ɗin si ɓe newodiri e konngol haray ko ɗum yela si ɓe newodirali ɓe ndaara ko honɗum wondani e jiwo maɓɓe on e maslaha ko honto nafoore makko nden e avantage makko on woni ɓe fewtiniremo toon haray noon yo modiɓɓe ɓen ɓurtu wattande yille fota e ngon sengo ɗon sabu noon haqqeji ɗin hino yeybirede ɗon moƴƴa noon ko njelu yahata accitira ɓeyngu maɓɓe ɓaawo ma ɗum wonda e makko seeɗa immintinamo o yaha nokkugoo o wona toon duuɓi hara ɓe yiidaali ɓe yiitidaali yo modiɓɓe ɓen anndu wondema ko haqqe moolanaɗo woni e ɗum haqqeji ɗin noon majjata on tigi so e hettaali jooni o hettay on tuma hino hananimo kala nde o andata keeri sharia ɗin e kala hunde nde o sutani foti ko dewgal ma ko goɗɗum ngoo sabu noon sharia hino yuɓɓindiri gurdam meɗen fof hay e hunde sharia on accaali wona teliren ka dewe wona teliren ka dewle wona teliren huwodire ɗen janɗe ɗen fof sharia hino ɓanginani en ko honɗum woni haqqeji meɗen ɗin e muɗum ko honɗum ɓadoto ɗen ko honɗum rentoto ɗen awa
mo kala yo andam mo o wondi on haqqeji makko ɗin o wakkilo no o timminira ɗi e no o hunnira ɗi. si ɗum ɗon noon tulti haray yo o andu ko hoore makko o waɗi, ko hoore makko o tooñi. o yi o yaykata muɗum ka aduna ɗo adi o mayde, hara noon ko habboyi mokon ka kabru makko e ñande janngo sifatako. awa anditen ɗin wasiyeji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɗiɓe wasiyi en teliren ɓe suddiɓe. istawsu binnisa'i hayra, ɓe wasiyi en moƴƴere teliren suddiɓe ɓen. allahu kadi yamiri en nde wondeten e maɓɓe wondiren e maɓɓe no labira no moƴƴiri. wa ashiruhunna bilmaruf, haray mo kala yo o wakkilo o eto o gollitira ɗi wasiyeji ɗo e ɗe yamiroje ɗo. si wona ɗum dey haray gasanalimo moƴƴanalimo. wallahu ta'ala a'lam. bismillahi rrahmani rrahim. ɓe maaki mawɓe sino e leyɗe heɓe wondi ton e suka maɓɓe. ɓe tiggani noon on suka ɗon ka leydi maɓɓe wagine. haaju on waɗama ton, peera on waɗama ton. hiɓe miijo noon si on suddiɗo ɗon ari tawi moodi makko e leyɗe kaɓe woni ton, nde ɓe waɗitata haajugoo, ɓe defa, ɓe noddita huwodiraɓe maɓɓe e kawtalɓe maɓɓe, ɓe weltodirana. ɓe landi noon mbela haray ɗum ɗon hino newne. taƴugol wi'a ɗum ɗon newnaka ma hino harmi, mi ala dalil muɗum. kono noon ɗum ɗon ko bonnere ɓuri battade. sabu noon haaju on waɗanoma, peera on waɗanoma, innugol waɗitay ɗum ɗon, nafga e muɗum jawlegoo ko bonnere ɓuri badade. konko ɓe financeyno e on haaju ɗiɗaɓo mo ɓe woni e miijitade ɗo fii muɗum, si ɗum ɗon fewtiniranoma nokkugoo no gasa wondayno e nafa ɓuri konko ɓe faandi ɗon kamɓe. e hino miskinɓe e hino sattiraɓe foti kaka hoɗo maɓɓe ma ko e leyɗe ka ɓe woni, ɓen ɗon si wallitama sikke ala ko moƴƴere ɗum ɗon ɓura jortede. tentini noon siko baɗorɗiraɓe on tigi, siko jeeyaɓe e enɗan on tigi. si wona ɗum e hino faalaɓe labtani ka jiyaɓe allahu ñawdoto, ka horɓe allahu surroto, e hino faalaɓe lekkolji e duɗe ka fayɓe julɓe janngata, e hino yeliɓe ka muɗum juulirde ka julɓe allahu mooɓoto. ɗum ɗon fof ko dame moƴƴere noon. nde on tigi fewtinta konko o nafgaynoɗon, konko o financeynoɗon faade e ɗi moƴƴereji ɗo, sikke ala ko ɗum ɗon ɓuri hawrude, ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude edi nde o waɗitoto haaju waɗanoɗo. ko wi'ete noon bonnere kon wona wondema aaden on ko yo o ƴettu jawdi makko o nawrandi ka harmi, ma o naadandi e ko haɗa. wona ɗum ɗon tu woni bonnere, bal on tigi hay si o ƴetti jawdi makko ndin o financirindi e ko dagi, o naadindi e ko newna, kono o waɗi e muɗum ɓuri ko hatun jina e mum kon, haray ɗum ɗon naati e bonnere. sugu ɗum noon kadi ko e ɗaytugol jeeya, ko e angal timmugol faamu tawa. wano oya wi'iri noon wassafahu tabdiru lil amwali fi lazzatin wa shahwatin halali. o wi'i ko woni ɗayre ko funsugol jawdi feƴƴintina e ɗin dagiiɗi. ɗum ɗon ko e funsugol jeeya, ko e bonnere tawa. e hino noon allahu haɗi en bonnugol. wa aati dha alqurba haqqahu walmiskina wabna alsabili wala tubazir tabdira inna almubazirina kanu ihwana alshayatini wa kana alcheytanu lirabbihi kafura. haray ɓurtingol e bonnugol ko e kuuɗe cheytane, hino jeeya e yeddugol neema. mo jarni neema allahu on o huutoraymo no o haaniri huutorde noon, o naadaymo kaw haana naadede ɗon. hara wona waɗitagol huunde waɗanonde nde haton jinaka e muɗum. heɗen toro yo allahu barkinan en e neemaji ɗin, wawna en huutorde ɗi ka o yiɗi, ka o yarli. wallahu ta'ala a'lam. bismillahi rrahmani rrahim. ɓe landiti jiwo on si o karhanoma, o forsanoma, o naadama e suudu dewgal ndu o yiɗa. ɗum ɗon non woni sababu salanagol mo moodi makko piiji goo e raɓɓinɗinagol mo ga e haqqeji makko goo. mbela bakkatu hino tawa mo e muɗum ɓay tun o andini no ɓe wondema o yiɗa, o faalaka. kono ɓe cati ɗon ɓe forsi haa ɗum ɗon laati. na'am, bakkatu hino tawa mo e muɗum, sabu noon aaden on si o toñaama ɗum ɗon daginantamo toñugol kanko kadi.
ko gasanaynomo kanko ko nde o dartoto ha hara o foolaka o naadaka e konko o yiɗa ɗon. ɓay tun ko haqqe mo sharia jonnimo, ko haqqe mo diina tabintinanimo, o dartano on haqqe ɗon hara o jaɓali foolede e makko. no oya wi'iri noon ka gimi haqqeji me en ɗin dartanoɗen foolen mono faale doolude en. kono si o foolama kanko ha o naati e nder ndun suudu dewgal, haray ko waɗɗi e sonnajo on ka suudu dewgal makko kon waɗɗike mo kanko kadi. si o raɓɓinɗinike e muɗum ko o nangitirteɗo, si o welsindike ga e muɗum ko o jokkitirteɗo, o forsaka ɗum ɗon ko regilteno ko adi o jaɓude, adi o hewtude e ndun suudu dewgal ɗon. ko o newnanteɗo ka bange sharia, si o ndaari o tawi o wawata jooɗade ɗo, o wawata honnude ɗin haqqeji waɗɗiɗi e dow makko e ndu suudu ɗo, ko o newnanteɗon koyo o yiltito ka mawɓe makko o andina ɓe wondema o wawata hankadi ko ɓe watta wo yo ɓe waɗu, kaɓe hewtata wo yo ɓe hewtu. kono kanko o wawata wontude e ndun suudu ɗon rondito haqqeji, o faggito bakkatuji. kamɓe ɓe ndaara ɗon noon ko ɓuri hawrude wo ɓe waɗa ɗum foti oɗa o jonnitaymo, woni o seeraymo, ma ɗum haray kamɓe ɓe tortoto ɓe jonnitateŋe ɗen. ko sugu ɗum woni ko ari e qissa suddiɗo Thabit ibnu Qaysin on. tuma nde o arno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama, o andini ɓe wondema dey o wullitata ko moodi makko, o felata moodi makko, naa ka sengo diina, naa ka sengo jikku. ko woni tun o yiɗa waɗude ko yaada e diina makko kan. la aibuhu fi khuluqin wala din, walakinni akrahu lkufra bada lislam, walakinni akrahu lkufra fi lislam. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam landimo mbela o jonnitaymo ngesa mba o teŋunomo mban. ataruddina alayhi hadiqatah, o inni naam. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri gorko on yo o jaɓu ngesa mban o seera suddiɗo on. haray kala on suddiɗo wonirɗo noon kadi tawɗo wawata honnande moodi muɗum haqqeji muɗum ɗin, yo o yilto o famodira e mawɓe makko ɓen. amma nde o jooɗoto ɗon o salano moodi makko, o tooña moodi makko, o yeeɓa haqqeji moodi makko, o woye o newnantake ɗum. si o waɗi ɗum tun ko o bakkonɗin ɗo, kala kambabuye arɗo e konko o waɗi ɗon himo tawa e muɗum. hiɗen toro yo allahu dandu en toñude, yo o dandu en faggade bakkatu ka moƴƴere tamƴinano. wallahu ta'ala a'lam. bismillahi rrahmani rrahim. ɓe wi'i suddiɗo on si moodi makko no faala ƴettude ɗiɗaɓo, moodi makko noon faale yo o humpodir kanko suddiɗo on e on ɗiɗaɓo mo o faala ƴettude ɗon. haray ko honɗum woni ko hanani on suddiɗo ɗon teliren on alhaali ɗon. hino labanamo boyi, hino hawri moƴƴa nde o humpodirta e on suddiɗo ɗiɗaɓo ɗon. foti himo andidirno e makko, ma o andidirano e makko. o toro allahu yo o wawnumo ɓernde makko nden ha o wawa noddude oɗa, ma o yewtida e oɗa, o andinamo wondema himo jaɓi ñawore allahu nden. hay e hunde ala ko o sattinta e konko allahu newnani ɗon moodi makko, woni ƴettugol ɗiɗaɓo ha tataɓo ha nayaɓo. o andina oɗa haray ko bandirawo makko o woni e tawde. naam, haray kafidede welaafi, kono noon o etoto yeru makko on ha hara bonodiral wonaali e muɗum. o wakkiloto ha hara ella ɓanguɗo iwraali teliren makko. haray suddiɗo on si o wawi yewtirde on ɗon ni, hara kadi ko ɗum woni ka ɓernde makko, haray o hawriti yo o hoolole ko moƴƴere makko tun wonata e muɗum, ko moƴƴere makko tun wonata e konko o wela ɗon ñawore allahu nden, e ko o jaɓi sharia makko on e sendore makko nden. haray kadi ko wa'ugol ni woni ko torrotoɗen suddiɓe ɓen fof. hara hay e goto e maɓɓe salaki ko ko allahu shar'ini ɗo, o sakkaki ko ko allahu newni ɗo. ko kanko allahu tagi en, ko kanko andi naforeji meɗen, ko kanko andi ko moƴƴantamo kala e meɗen. haray ko hanani en ko yamkinanagol mo, ɗoftomo jaɓa ñawoje makko ɗen.
hiɗen tori yo allahu newinan en ɗum o holla en nafoore muɗum hande e janngo wallahu taala alam. bismillahi irrahmani irrahim. ɓe landi goɗɗo si tawi mawɓe makko ɓen seedi nene makko hino tampi ha kono baba en makko hino yaajira ko kanko noon e baba en makko wondi. baba en makko wi'amo si okkimo goɗɗum wata o ƴettu hay e hunde o jonna nene makko si wona ɗum haare ɓe yarlanaki mo. nene makko noon wi'aymo awa dey si woodi ko o heɓi wata o weddito e maɓɓe sabu hiɓe hatonjini moƴƴa. haray beele hino dagano o ɓiɗɗo ɗo nde o ƴettata e konko baba en makko woni mo e okkude kon o jonnana nene makko. naam hino daganomo ɓay tum baba en makko okkimo ɗum ɗon woni e jeyal makko hino daganomo kawo ƴetta ɗum o fewtina yumma makko haysi baba en makko noon yiɗa haysi baba en makko noon haɗinomo. konngol maɓɓe tewtatake ɗon sabu noon ko woopugol allahu noon woni taƴugol enɗan haɗa goɗɗo wallitagol yumma makko. wiiɗo ɗum woɗoftatake konngol makko ɗon tewtatake. allahu ko daali wa bilwalidayni ihsana moƴƴe e jinnaɓe mon ɓen kala haɗuɗo ngol moƴƴagol ɗon o tewtatake o tawtatake e ɗum ɗon. hino hanani en noon en fof nde anditaten on wasiyi allahu mo o wasiyi julɓe ɓen teliren ɓen seedidaɓe maɓɓe ka o daalata wala tansawul fadla baynakum wata on yejjitindiran ɓure ɗen. kamɓe ƴettindirnoɓe ɓen si yahi haaɓe seedi mo kala e maɓɓe yo andi tan o yaɓural makko ngal. hayti koko on tigi jaɓuno wuuridude e on tigi kon tun yo andi tan on tigi ngal ɓural ɗon. na noon fii si weldigal wonino hakkunde maɓɓe ma moƴƴodiral waɗino hakkunde maɓɓe. haray ko woni dimo tigi ko on gollitirɗo konko allahu wasiyiɗo. haray ko ɗum ɗo woni ko torondirten en fof eɗen toroyo allahu wawnu en wallahu taala alam. bismillahi irrahmani irrahim. ɓe landi si suddiɗo on jiidanike moodi muɗum fayɓe tato. moodi makko wi'a yiɗayo on suddiɗo ɗon jiidito kono suddiɗo on jiiditanomo. gorko on noon aña on ɓiɗɗo ɗon o salomo qirrorde wona o qirrori fayɓe hedditiɓe ɓen noon. tawa noon fayɓe ɓen ko nene maɓɓe ɓe wondi. nene maɓɓe inna gorko on sida faala yi'ude fayɓe tatoɓe ɓen a jaɓay kadi paykunnaya bunkun. ɓayɓe fof ko ɓiɓɓe ma ɓe fof ko e danki ma ɓe jibina. analyse ji ɗin e test ji ADN ɗin ɗum fof hino seediti ko ɓiɗɗo ma ni. suddiɗo on le kadi ko moodi makko andi wona goɗɗo goo. avocat ɓe makko ɓen kadi kamɓe nenejo on ɓe wi'ira noon wondema gorko on si o jaɓay ko fayɓe ɓen fof si wona ɗum hay e gooto e maɓɓe o yiyata hay e gooto e maɓɓe o wondata. ɓay tun hino laaɓi suddiɗo on ko o laaɓuɗo wona haylottoɗo. seedeji ɗin fof kadi hino tindini wondema kumpay kun ɗon kokon ɓiɗɗo on gorko ɗon. kono gorko on cato ka cati ɗon o salo fes jaɓugol on ɓiɗɗo ɗon. joni noon mbela haray hiɓe newnane woni kanko nenejo on eɓen wonduɓe e makko e nden ñawore ɗon. mbela hiɓe newnane kaɓe haɗata gorko on yiidugol e fayɓe hedditiɓe ɓen ha o jaɓa kumpay kunnaya mum ɗon. sugungal landal ɗo kaka ñawore ton ɓe yewtata fi maggal ko ton ɓe wawata tabintinde ko honɗum e lekkingal ƴettante. ɓe anda kadi ko honɗum on gorko saliɗo ɗon ne'irte. si ɓe tawi ko woɗɗintingol ɓen fayɓe ɗon ga e on gorko ɗon ha o jaɓa ko woni kon ha o qirrito paykum makko nayaɓum kon. si ɓe tanjinike ko ɗum ɗo wonata lekkikin hiɓe newnane. sabu noon ka ñawore goɗɗo hino haɗe haqqeji makko sabu tooñe makko. himo haɗe ko o newnanano sabu sattere jikku makko e angal peewal makko. haray noon daganaki gorko hay e gooto nde o riwata ɓiɗɗo jibinaɗo e danki makko si wona hara himo mari dalil laaɓuɗo pos wondema oɗo wona o ɓiɗɗo makko. si wona ɗum haray ko o diwɗo keerol bakkon ɗin ɗo sharia jaɓantamo ɗum ñawore nunɗunde newnantamo ɗum wallahu taala alam. bismillahi irrahmani irrahim. ɓe wi'i on gorko tawayɗo nde o seytinani suddiɗo makko on o yaltay o yaha nde wonde o wonoya lebbi. ɗum noon wona nde wotere tun waɗi wona laawi ɗiɗi tun wona laawi tati
e sayigo wurin himo wona lebbi 7 hara o artali o humpondirali e on suddiɗo makko ɗon o tefali fi fayɓe makko ɓen. haray noon bela on suddiɗo ɗon himo newnirane sabu ɗum ɗon tortagol hoore makko. amma nde on tigi tortoto hoore makko sabu yeeɓegol haqqeji makko, na'am himo newnane. wonde kala noon aaden on no o wawiri muñorde wo e suudu dewgal makko ko ɗum o wasiyete. tentini noon si jiidi heɓinoke e ndun suudu ɗon ma duuɓi toowi, haray yo on tigi dartu muraadi ɗin moƴƴa o peesindira nafooreji ɗin e lorraji ɗin o anda ko honɗum e décision o ƴettata ko honɗum o suɓoto. o diisondira e mawɓe makko ɓen hara o yondinoraali feere makko nden kanko tun. e sengo goo noon andintinoren worɓe ɓen wondema dagantako gorko nde o woɗɗitoto suddiɗo makko on ɓuri lebbi 4, si ɗuuɗi haa ɗuuɗi, juuti haa juuti, wata feƴƴu lebbi 6. sina dey hara ko e dow haldigal maɓɓe e dow muññodiral maɓɓe hara fitna e lorra e illa hay e hunde hulaka e muɗum. si wona ɗum dey yo on tigi ɓannitu ma o ɓattito suddiɗo makko on o jonnitamo haqqeji makko ɗin haaɗi timma. ko e sugu ɗum oya wi'i ka gimi ɓen suddiɓe men wata en hawkir ɓaawo ɓattito ɗen, ɗum dey weltinay giɗo men welnay dewle men eto ɗen. o wi'i kadi aaden fof no weltina ɗum wongol takko on giɗo mum. awa renidiranen haqqeji ɗin woɗɗitoɗen toñidirgol e heɓodirgol. wallahu ta'ala a'lam. bismillahirrahmanirrahim. ɓe wi'i goɗɗo ƴetti ɓeygu muɗum naɓi e leyɗe janane ɓe wondi ton ɓe jiidodi. woni noon haa e saayi sattodiral woni hakkunde maɓɓe. ɓeygu makko ƴetti fayɓe ɓen suuɗodi e maɓɓe e leydi ka ɓe woni ton. gorko on noddaymo toromo yo o wallitomo o yiida e fayɓe makko ɓen, kono kanko debbo on o ala e jaɓude. haray ko honɗum woni ko ɓen ɗon gasete wi'eede. amma fi hakkunde maɓɓe ɗon kamɓe ɗiɗo wondema suddiɗo on himo mari haqqe e ko o waɗi kon woni suuɗugol moodi makko fayɓe ɓen, ma o ala haqqe waɗugol ɗum ɗon kanko on suddiɗo ɗon tigi. mi wawata wi'ude hay e hunde e ɗum ɗon. sabu noon mi anda wondigal maɓɓe no wa'uno, mi anda huwodiral maɓɓe e fayɓe ɓen no wa'uno kadi. gorko hino wawi bonade e ɓeygu muɗum o bono kadi e fayɓe makko, ñaawoore woɗɗintina ɓe ga e makko. debbo kadi hino wawi wonde mo ɗuuɗa faamu teliren ka diina e teliren haqqeji moodi makko, ɗum wona sabu diwugol mo keerol makko. komi wawata wi'ude e sugu o alhaali ɗo ko wondema kanko suddiɗo on himo mari haqqe e fayɓe ɓen, kono kanko gorko on kadi himo mari haqqe e fayɓe ɓen. si lurral waɗi hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo yoɓe hannugal hakkunde maɓɓe, wata ɓe jaɓu wurin fayɓe maɓɓe anda lurralji e probléme ji ko woni hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo. na noon si ɓe ƴetta fayɓe ɓen ɓe tawnora ɓe e nder ɗin lurralji ɗon e nder ɗin probléme ji ɗon. waɗɗo ɗum wo e maɓɓe haray o tooñi fayɓe ɓen. haray wonduɓe ɗiɗo kala ko wasiyete ko yoɓe hulu allahu ɓe darana janngo maɓɓe on ɓe anda dey pellet ñande goo haray ɓe wonda. foti ko mayde sendi ɓe ma ko goɗɗum goo sendi ɓe. ñande goo goɗɗo e maɓɓe jooɗoyto hara hay o faala fewtinde onmo o wonduno ɗon konngol o wawata. hay o faalamo daaritude nde wootere tun o wawata. sabu noon woodi ko pottintini on ɗon ga e makko o wawatamo artande aduna. haray yo on tigi noon eto nde sugu on alhaali ɗon no hewtoya, nde on saayi ɗon no hewtoya, hara ala bonnere nde o bonnuno oɗa nde o ninsata fi muɗum. sabu noon e on saayi ɗon hay o faaloyamo yaafinade o wawata. awa yimɓe haa kaɓe sattodiri wo yoɓe andu ñande goo ɓe sertoyay, yoɓe andu haray ko honno ɓe muññodirirta, ko honno ɓe yaafodirirta. ko ɗum ɗo woni ko foygintinanta ɓe ka gurdam maɓɓe aduna ɗo. ko ɗum ɗon kadi woni ko foygintinanoyta ɓe ñande janngo dongal maɓɓe ngal. kam min qarinin in tuaddid kuntuma kalfarqadayni ata alfiraqu fa hattama fasbir ala jahli alqarini fa innama
كتب المودة من عفا وتحلما والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوئي بسيدك إنوكي لبوي إليد ميدن كماو بجيو يلتين تجيو مأبئون إسود دوغل مكو بإن بجؤدني معدة harawana isirawo maɓɓe on woni modi jiwo maɓɓe on seeri na kanko jonniti wona kadi jiwo on torti hoore muɗum wono yahaadu mum ne ɓe mawɓe ɗon ƴetta on jiwo ɗon naadita e dewgal goo enoɗe sikkirta non nde wondeje on jiwo ɗon iwa e konko wi'a ɗon dewgal ɗiɗaɓal o ruttitano moodi makko arano on mawɓe ɓen humpito ɗum ɓe anda ɗum kono ɓe wi'a ɓey tunkaka moodi makko o arti hare ala ka ɓe wi'a ɗon ala ko ɓe wi'a ɗon hare non joni ko honɗum wonata konngol sharia teliren ɗum ɗo ara nun ɗum ko daganta ko hay e gooto nde o ukkitoto e dewgal goɗɗo si wona hara ko fii moƴƴingol wona mawɗo makko wona koto makko wona siɗɗo makko wona goɗɗo goo ko ɓe yamirteɓe fof kon nde ɓe wallitoto fiino ngal dewgal sharia ñiiɓira fiino ngal tabitira ñiɓugol cuuɗi ɗin e tabitugol dewle ɗen hino jeeya e faandunde sharia on amma ukkitagol e dewgal goɗɗo fiino bonira fiino ngal helira haray hay e gooto newnantake ɗum haa ka o hiɓɓi ɓen ƴettindirɓe ɗon wo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha jeeyaka e amen tawaka e amen on ɗaynuɗo suddiɗo haa bonnanimo sendimo e moodi makko tentini noon si tawi ɓen ƴettindirɓe ɗon ɗiɗo ko newondirɓe yiɗindirɓe wondirɓe no haaniri wondirɓe no labira haray daganta ko mawɗo hay e gooto nde o ukkitoto ton haa o bonna goɗɗum hakkunde maɓɓe na noon fi wi'ugol o woɗɗindirayɓe ma o sendayɓe allahu daali wa ida tallaqtumu nnisaa fa balagna ajalahun fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna ida taradaw baynahum bilma'ruf si cergal waɗi hakkunde wondunoɓe on tuma ɓe welondiroyama ɓe faalama moƴƴintinde wontida allahu daalani waliyaɓe ɓen fala ta'duluhun wata on haɗuɓe ko woni sababu jippagol o aya ɗo ko Ma'qil ibnu Yasarin radiyallahu anhu o wi'i o resinno bandirawo makko gorko on gorko ɗon seeri bandirawo makko on woni ha idda on yalti gorko on arti no faala ƴamitude bandirawo makko on Ma'qil inni okkitatamo ɓay tun o teddininomo o resininomo oɗa renaali jikke ɗen o dankitaki teddungal ngal Ma'qil wi'i bandirawo makko on ruttata ko faade on gorko ɗon tawi noon on gorko ɗon e on suddiɗo ɗon mo kala e maɓɓe hino faalita oya mo kala e maɓɓe hino faala ruttitade wontida e oya allahu jippini o aya ɗo Ma'qil kisan o jaɓi o ɗofti o wi'i sam'an li rabbi wa ta'a mi nanani jooma an mi ɗoftike on tuma o nodditi gorko on o teddintinimo ɗimmum o okkitimo bandirawo makko on haray si tawi ɗum ɗo ko wi'a ko e ɓen seedunoɓe haa idda suddiɗo on wurin yalti kono si ɓe faalama wontidude kesum wata mawɓe ɓen haɗuɓe wata waliyaɓe ɓen sakkoɓe si tawi ɗum ɗo ko e suguɓe ɗo wi'a haray itti e sikke e wonduɓe tigi wuuriduɓe tigi e suudu dewgal haray daganta ko hay e gooto nde o ukkitorta ɗon no haanira fii bonnugol ngal dewgal ɗon hino haanani noon mawɗo kala e waliyu kala nde o yamkinanto ñaawoore allahu nden o jaɓa o ɗofto wano Ma'qil ibnu Yasarin radiyallahu anhu jaɓirno ni ɗofti awa ɗum ɗon ko go'o e fii koko ari e ngal landal ɗiɗaɓum ɗum ko si ɓe mawɓe o jiwo warrino noon ɓe ittino jiwo maɓɓe on ka suudu dewgal makko ɓe inni ɓe naadimo idda on tuma ɓe humindirimo e gorko ɗiɗaɓo fii dewgal haray ɗon si wona gorko arano on acciti o inna o seeri ma hara ko jiwo on tigi torti hoore muɗum ɓe jonnita moodi makko teŋe ko o teŋuno kon si wona goɗɗum e ɗum ɗo waɗi haray ngal dewgal ɗiɗaɓal wi'a ngal ɗo ngal humaaki on gorko ɗiɗaɓo ɗon ko ɓeyngu goɗɗo o wondi simo andi ɗum kanko o wondi e on suddiɗo ɗon e dow ɗum ɗon haray ko ñaawoore wonɗo e wadde zina o jonnete woni kanko gorko ɗiɗaɓo on ɗon jiwo on kadi sino andi ɗum o tewtori noon haray ko ñaawoore wonɗo e wadde zina kanko kadi o jonnete wal iyazu billah
mawɓe ɓen kadi sino andi ɗum haray ko ɓe wallitiɓe e bonki e zina bakkatu muɗum hino jokki ɓe ɓay tun hiɓe andi ɗum ɗon dagorta noon ka bange sharia. Amma noon si ɓe andano haray gila ka ɓe andi ɗon ko ɓe yamirte ko yo ɓe sirtuki sankisan ɓe waynodira ɗon e ɗon jiwo on woɗɗintine ga e on gorko ɗiɗaɓo ɗon. Haray noon konko yannoɗon hakkunde maɓɓe ɓay tun wona e dow andugol maɓɓe innataki zina kono ko nikahu shubhati innete woni dewgal jilɓungal. Si reedu heɓinoke e maggal ko on gorko ɗiɗaɓo ɗon woni haray jon reedu ndun, bobo on ko e makko bakete ɓay tun ko e danki makko o heɓi. Haray noon jiwo on ɗo yo hotitande modi makko arano on ma ɗo yo naatitude e dewgal goɗɗo goo ko be o eddinno ha edda on timma, o habbito laaɓalji tati siko o wonɗo e fiilade ma o fadito ha o jibina siko o sowinoɗo. Si tawi noon kaka modi makko arano o woni e yiltitade haray dewgal kesal humitatake ɗon, sabu noon dewgal ngal wona helunongal. Koko ari noon ka landal wondema mawɓe ɓen bawonde jiwo on ruttitade e modi makko arano on ɓe innay kamɓe ɓe ala ko ɓe wi'a ɗon ɓay tun kaka modi makko o arti haray de ɗum ɗon hino kanani wi'aɗo komo ko ba. Si ɓe andi wondema on ɗon ha joni ko modi makko haray ko honɗum ɓe humidiranno jiwo on e gorko goo. Si tawi noon ɓe sikkino wondema ngal dewgal aranal ɗon helino haray ko honno ɓe accirantani jiwo o yaha o wontida e gorko mo ɓe jogiti dewgal ala hakkunde maɓɓe. Haray yo mawɓe ɓen ɓurtu wattande yili e ngu waliyaku wi'angu hara ɓe natali e hay e hunde ɓe waɗali hay e hunde ha ɓe anda ñawore sharia e mayre. Ko ɗum ɗo woni ko hisinta ɓe, ko ɗum ɗo woni ko foykintinanoyta ɓe dongal ngal ñande jango. Kono mo dartali ñawoje sharia ɗen e ɗum ɗon ha o woni sababu sendude ɓe sharia senda ma hawtindirde ɓe sharia newnayo hawtindir ɓe sharia newnayo hawtondir haray bakkatu ko o woni e ronditade kon wona to soko awa wata hay e goto wonu sattuɗo fi ha o toña goɗɗo goo. Tentini noon on toñaɗo ɗon si tawi ko suddiɗo ma ko alyatima. Wata hay e goto kadi jokku aadaji e tawalji ɗi yaada e bindi buɓɓodirɗi e sharia ha o falja emo o hanano faljude e muɗum ma o wona sababu lorrugol goɗɗo. O yawi'i ka gimɗi aadaji no jokke moƴƴitame naaɗil lundiɗi sharia me en naaɗil lorroji honoɓe me en awa darten ɓe ñawoje me en. Hiɗen tori yo Allahu arsiku en o tabintina en e peewal o waɗa en ka ñawoje makko nani jaɓi o danda en toñude ɓen wonɓe ley meɗen o danda en yeebude kalifu meɗen. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahi rrahmani rrahim. ɓe landi suddiɗo on si o falama yaltinde sodaka mbela ko ɓe tun o andinamodi makko fi on sodaka mo o faala yaltinde ɗon ka hino gasa nde o yaltinta sodaka on hara modi makko humpitaki. Si tawi ko jawdi makko kanko suddiɗo on koko o jeeyi o faala yaltinde sodaka muɗum haray wona sharti o andina modi makko bal ko ɓuri hawrude kon ɗon ko nde tawata hay e goto humpitantako mo konko o faala wadde ɗon e moƴƴere hay e goto andantamo ɗum siwana jooma makko. Dewal no ngal suuɗirawo ko non ngal ɓura yiɗirede, sadaka kono o suuɗirawo ko non o ɓuriri moƴƴirde. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki e ɓen jeeɗi ɗoɓe ɓe allahu ɗowoyta ñande janngo ka ɗowdi makko ñande ɗowdi ala siwana ɗowdi makko ndin ɓe lintori e maɓɓe wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. E on aaden yaltinɗo sadaqa o suuɗi sodaka on ha tawa jungo makko nano ngon andata ko honɗum jungo makko ñaamo ngon woni e nafɓude e ko honɗum ngo woni e jonnirde. ɗum ɗon fof ko fi tentingol wondema sodaka on tigi no o suuɗirimo wo hino moƴƴi. Haray o suddiɗo ɗo kadi si o heɓi e jawdi makko ko o faala yaltinde sodaka muɗum himo newnana nde o yaltinta on sodaka ɗon har hay e goto humpitanakimo mo siwana on mo o woni e jonnude ma on mo o halfini yo hewtinanmo jonneteɗo on. Hiɗen toroyo allahu arsiku en laɓɓinandemo o danda en yiingo e kala ko heno bonnita golle. Wallahu ta'ala a'lam.
bismillahi rrahmani rrahim. ɓe wi'i suddiɗo si moodi makko accidimo e fayɓe makko e leydi jananiri, moodi makko yaari nokkugo wontiri ton, ɓe etike ha humpodirgol e makko kono o jaɓaali. suddiɗo on non faalete hootude ka muɗum woni leydi kaɓe iwi ton wano Gine, kono hay o hooti kanko e fayɓe makko ɓen, muraadi ɗin ko kara han weeɓiranoyta ɓe. sabu non moyen jiɗin wona ha ton yaajiri ɓe. jooni mbela on suddiɗo ɗon himo waawi yahude tawoya moodi makko e leydi ka o yaari ton, o ndaara si o waawoyay faamondirde e makko, hino gasa ka o heɓiramo ko o wallitoro kanko e fayɓe makko ɓen. min on dey mi wasiyata ko ɗon suddiɗo hay si mo mari noon mahram makko mo o yaada ka moodi makko wontiri ton. o annda ko honɗum on gorko jokki ton. si o yahi ton kadi o annda ko honno o tawroytamo, o annda kadi ko honɗum o tawdoytamo. haray komi wasiyotomo ko yo o humpodir e mawɓe makko ɓen, o ɗaɓɓira ɓe ballal, teliren moodi makko ma teliren musidɓe moodi makko. si tawi ɗum ɗon gasali, ɓe ndaara kamɓe mawɓe makko ɓen ko honno ɓe wallitortamo, sabu noon ko haqqe makko e dow maɓɓe noon. nde ɓe wallitotomo hara ɓe accidalimo e lorra, ɓe accidalimo e ɓittende e maapunde. haray ko ɗum ɗon woni komi wawata wasiyade on suddiɗo ɗon, toranoromo yo allahu newinanmo muraɗi ɗin, o yanyanamo alhaaliji ɗin kanko e fayɓe makko ɓen, o waɗanamo moƴƴere hakkunde makko e on moodi makko ɗon, o dandamo wirtere e koyera hande e jango. wallahu taala alam. bismillahi rrahmani rrahim. ɓe landi si goɗɗo okkitiriji o hara baba en jiwo on anda ma ɗum ɓe tawta ko honɗum wonata ñawore ngal dewgal ɗon. ko woni waliyu suddiɗo gasayɗo mo okkitirde ko baba en makko jibinɗo mo on tigi, ma ɗum soro makko baba en makko. hikkita ɗon ɓiɗɗo makko gorko kanko suddiɗo on simo mari suka hellifaɗo. si ɓen ɗon wodaka, ndaare koto makko ma miñam makko mo o hawti nene e baba. si o ala ɓen ɗon kadi, ndaare koto makko ma miñam makko hellifaɗo mo o hawti baba. si ɓen ɗon kadi wodaka, ndaare ɓiɓɓe nene goto baba goto makko. si ɗum ɗon ala, ndaare ɓiɓɓe baba goto makko gorko. si ɗum ɗon fof ala, ndaare teliren ka bappiraɓe. simo mari bappa hawtuɗo e baba en makko nene e baba, on ɗo wona waliyu makko. si on ɗon ala, ndaare bappa makko hawtuɗo e baba en makko baba tun. haray ko noon waliya kongon yuɓɓidirte, ko noon ɓen ɗon ardinirte. daganta ko noon hay e goto e ɓen ɗon nde okkitirta jiwo on hara ɓurɗo mo ɓattade hino ɗon. koto okkitirta e dow baba, bappa okkitirta e hoore koto. si woɗɗuɗo on okkitiri tun hara ɓurɗo mo baɗade on hino ɗon, hara ɓurɗo mo ɓattade suddiɗo wonaɗo e okkitirede on hino wooda, haray ngal dewgal ɗon tabintintake. sina dey hara ɓurɗo ɓattade on ko sattere jikku makko ma tooñe makko haɗimo okkitirde jiwo on. siko non woniri, waliyaku makko hino yana, woni waliyaku ngun sortete e juuɗe makko jonne hikkuɗo e makko on. siko sababu jaɓiniɗo noon haɗimo okkitirde jiwo makko on, goɗɗo goo okkitirimo na e dow konngol makko, haray sharia ñinnatangal dewgal ɗon. kono noon si o humpitoyike wondema dewgal ngal humirama noon, ma o jaɓoyi o newni e hino wona kanko humunongal, haray ɗon karamakoɓe goo ma kay dewgal ngal helete ngal humitoye. ko ɓuri kon noon nandude e sawaba wal ilmu inda Allah, ko si tawi ko gasayɗo wonde waliyu makko e ɓen ɓe lintunoɗen ka fuɗɗode okkitirnomo wano koto makko ma bappa makko, haray si babajo on newnoyi dewgal ngal tabintinte, ngal ñinnete, ngal helatake. ɓay tun ko gasayɗo wonde waliyu makko okkitirnomo, ko woni tun wona e dow konngol babajo on ma ɓurɗo ɓattade on ɗum humano. kono si on ɗon newni tun o tawti, haray dewgal ngal ñinnete, ngal tabintine. amma noon siko mo gasatano wonde waliyu humuno ngal dewgal ɗon, ko goɗɗo goo janano ni tun okkitirno, sugu konko ɓe innata ka fiqhu inkahul fuduliyi, haray ngal dewgal ɗon ko be ngal humite kesum. sabu noon ko atta humede kon sella,
wona waliyu okkitire e hino dewgal sellata ɓaawo waliyu. wasiyondiren noon e ngal damal ɗo wondema mawɓe ɓen wata ɓe sattin muraadi ɗin haa feƴƴita, wata ɓe faaɗinan jiwɓe maɓɓe ɓen. si aaden moɓe wela diina makko e jikku makko moƴƴo, si on ɗon torike ɓe jiwo maɓɓe, hara kadi jiwo on hino yiɗi, haray wata ɓe sattinan ɓe yo ɓe okkindirɓe. ko ɗum woni ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wasiyi en. ɓe maaki noon si en waɗaali ɗum haray en udditi damal fitna e damal bonki. illa tafaalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. heɗen tori yo allahu faamin en haqqeji ɗin o wawna en reenude ɗi e ɗoftade bindi ɗin. wallahu taala alam. bismillahi rrahmani rrahim. ɓe landi suddiɗo on sino mari nawlirawo hara kanko himo yiɗi on nawlirawo makko ɗon, kono noon nawlirawo makko on hino añimo tun kanko. mbela hino daganomo awa nde o taƴotomo kanko kadi. o woye si tawi kono ɓe wi'iri noon ka landal haray goɗɗo taƴata komo o yiɗi. si wona dey hara ko fi ɓurtugol mo ɓannitude ma satitangol mo paljoy makko, hara ko taƴagol mo ngol tun woni ko wawnata mo ɗum ɗon. haray naam sugu ɗum ɗon hino faamini, ɗum ɗon hino naata e sugu konko ɓe wi'ata sattagol emo o yiɗi fi moƴƴere on sattaɗo ɗon e muɗum, wano mawɗo on sattorta nde wonde e dow paykum muɗum. amma seytinangol on tigi taƴomo wi'a ɓay o hiwritata kolam mi hiwrata komo, ɓay o salmitata kolam mi salmintamo, ɓay o jabata kolam mi tuggintamo, haray o woye sugu ɗum ɗon wona ko hani hakkunde wonduɓe. bal komo o wondi on si wa'i ni wurin o hani mo ɓurdude ɓattade, o ɓurta jokkade e makko e moƴƴade e makko. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki laysa alwasilu bilmukafi'i walakin alwasilu alladi ida quti'at rahimuhu wasalaha. jokkuɗo enɗan wona on yoɓitowo, woni ɓe moƴƴike e makko kanko kadi himo moƴƴade e maɓɓe, ɓe taƴike mo awa kanko kadi himo taƴade ɓe. wona sugu on ɗon wi'ete jokkuɗo enɗan, kono jokkuɗo enɗan tigi ko on tawayɗo si enɗan makko ɗan taƴama o jokkayɗan kanko. ɓe o hawti ɓen si ɓe taƴike mo o jokkoɓe kanko, si ɓe bonike e makko o moƴƴo e maɓɓe, si ɓe woɗɗitike mo o ɓattitoɓe. ko on ɗon wi'ete jokkuɗo enɗan, ko on ɗon wi'ete yiɗuɗo ɓe o hawti moƴƴiiɗo e ɓe o wondi. haray o kalandal ɗo ko o wi'ete ko wata o tewto ngayngu o ɗangun. si on ɗon toñaymo ma ño'aymo ma bonoto e makko, wata o tewto ɗum ɗon fof, wata o yi'anmo ɗum ɗon. kanko yo o mo sammo, si o heɓi ko o moƴƴora e makko yo o moƴƴor e makko, si o heɓi ko o neldamo ma ko o waɗanamo yo o waɗanmo, o newo e fayɓe on tigi sihimo mari fayɓe. ɗum ɗon fof hino naata e ko allahu wasiyi en kon idfa billati hiya ahsan, duñitir ko ɓuri moƴƴude ko ɓuri laɓede kon. si o warri noon ñandego o taway on nawlirawo makko ɗon wonti giɗo makko tigi, fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim. ko sattiniɗo moƴƴa noon wawata ɗum, ko muññiɗo moƴƴa wawata ɗum. hiɗen tori yo allahu wawnu en ɗum teliren ɓe wonduɗen ɓen. e sengo goo noon goɗɗo haysi o añima an eto o teddinama hara o yawakima. si tawi kawtal makko ma nawlam makko hino añimo, kono wata on kawtal makko ɗon yiirumo ko yaworamo, wata o andanmo ko o hutoramo. aaden on noon ko kanko teddinta hoore makko si hedditiɓe ɓen teddinamo. o anda ko honno o dankitorta hoore makko, ko honno o timminirta laaɓal makko e laaɓal suudu makko, ko honno o laɓinirta needi fayɓe makko, ko honno o hundorta golle makko hara o habbitorali ɗe hay e gooto, ko honno o timminirta ɗin waɗɗiɗi e dow makko. o anda kadi ko honno o jogitorta musiɓɓe on kawtal makko ɗon, ko honno o teddinirta ɓe, ko honno o moƴƴorta e maɓɓe. tentini noon o anda ko honno o hittinirta ka diina makko. sabu noon aaden on si o woni jondiina jondewal, allahu hino waɗanamo mirin haɗayɗo goɗɗo goo yawademo, mirin haɗayɗo gaño makko suusirdemo goɗɗi ɗin. tawta ɗon ko ngal dewal wallitotomo ka ɓernde makko.
awa aaden on wawata wi'ude ko be tun yimɓe ɓen yiɗamo ka kene kono himo wawi wonde mo yimɓe ɓen fuu teddini ko kanko noon gollanta ɗum ɗon hoore makko ko kanko wakkilanto ɗum ɗon hoore makko hiɗen toro yo allahu yiɗu en o yiɗina en jiyaɓe makko ɓen o weltano en o weltina en ka aduna ɗo e kalahara wallahu taala alam. Bismillahi rrahmani rrahim. ɓe wi'i suddiɗo hino wondi e yaaye fayɓe makko moodi makko noon ko yaaye fayɓe makko ɓen o jonnata dépensiji ɗin hay ko yowdiri e fayɓe maɓɓe ɓen ko yaaye fayɓe ɓe woni ko hendoto. suddiɗo on noon kanko kadi o faalete hendade hara ko kanko fewjanta hoore makko wana be tun rewa e juuɗe yaaye fayɓe makko si o hendo. si o landitike moodi makko fii muɗum moodi makko wi'a ko noon haaniri sabu ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum noon nde wonde adda hawre hakkunde maɓɓe haray ko honɗum woni ko ɓen ɗon wasiyete ko yowdiri e dépensiji ɗin ko hombo jonnete e ko honno jonnirte ko kanko gorko on darata ko o tamjini ko ni ɓuriri feewirde wo o warra noon ko kanko andi no ɓenguure makko nden woniri ko kanko andi maslaha mayre haray no o yiiri ɗon wo himo tawte ɓay tun o lorra goɗɗo o yeeba haqqi goɗɗo o haɗa suddiɗo makko on dépensi makko ko woni tun ko o ɗa wona e halfineede. suddiɗo on noon ko kanko tabintinta wondema ko o handuɗo e halfinegol himo wawi dankitade himo andi ko honno dépansirte si moodi makko yi'animo ɗum halfinimo haray ko ɗum kono si o halfinalimo wondude e ɗum haray wata o seytin kanko suddiɗo on yo o wallito moodi makko eno o woni e warrude noon ɓay tun wona e toñude o woni o hollamo wondema himo yiɗi dey kanko kadi halfinede himo wawi kanko kadi dankitade kono noon o seytinana moodi makko no o woni e warrude noon ɓe wallidiray kadi yeru kala ko ɓe wawi wallidirde hara kadi o hollali on yaye fayɓe makko ɗon ma on wonaɗo e halfinede ɗon ngaygu wata o hollumo seytane e sattere fii kono yo o hollumo ɓernde yaajunde e weltorgol ko ɓe woni e wallidirde kon hara o jaɓali seytane fijiramo ɓernde ha ƴunamo waddamo e moodi makko waddamo e yaaye fayɓe makko sabu noon si ɗum waɗi mettodiral waɗay sattodiral soray ɗum noon hino wawi kaninde wondigal makko e moodi makko hino wawi mo mettinande dewgal makko e hino noon no gasa hara ko e dow fayere makko kanko ko woni tun noon kadi e sengogo hiɗen wasiyo worɓe ɓen yoɓe andu no ɓe sendirta haqqiji ɗin si ɓe wawi jonnude mo kala ko mum kon ɓe fewtina mo kala ko o gollitirta kon hara ɓe rewnali ɗum e juuɗe goɗɗo goo haray ko ɗum ɗon ɓuri wondande on tigi e sutura ko ɗum ɗon ɓuri wondande on tigi e teddungal haray ɓay tun on tigi wona o bonnowo wona o funsowo si ɓe accirimo ko o jeyi kon ɓe halfinimo ko o heerori kon haray ko ɗum ɗon ɓuri hawrude ko ɗum ɗon ɓuri laɓede hiɗen toroyo allahu ɓeydan en faamu o wallito en e kala ko hino feppina hakkundeji meɗen wallahu taala laawol kisal ko laawol peewal e nanta